Awni yangma bi amina mayonnaise fasugu do de ke nga mayonnaise kelente ni tara KFC sanro nuna restaurant na uba dima ne reta to do nga kadi ko sebe fenje mami flani anga da kon nana do rete maizena ko maizena be soro alimentation na ame jikala ne ga jimbi ko mina fo temi ver nya fla bonyango o kofe ame soro ka sigi ta sanfe iyere baye minute damado abe singa dunte na duna amba to na ga tobi doni ndron o kofe am singa jigite no ka bota sanfela la aman na jiga bota sanfela la ibado ashwar konna na walma mixer ame lai kuru kelen kala ne kuru fla de ken talanga ne ta inchara doni ame ne muru kumuni kala ka mayonnaise ku yer banya fla kala ina fo ya yi jala chugo yamina ame suba hana manji wula kuna sisa minute damado iyere baya bisinga nywa minute ndo ni mi glani flene abikanda ina fo keremu mina jidoni kala wasa ga nywa bla na yija ibise ga jicha ya kateme neta inga neta infleni chuga mina dune de kadni restaurant do la uba dune di matando restaurant do la iba soro luta ji sala sala ni kateme neta inga na yija bise ka koko do ni vara itaka wasa ni nga koko ya au bismillah kibaria dumamba zarafa ko tobili anaka ferenu abela jerele mina soro orange sanfela la idan ka wele ke fu ani falaki service 37 321 sanfela la awo fu ani falaki ayo inscrit jona wasa kana foko